Assembly no ayenya so ade akuafo be 250 de womo ama won fertilizers na afin insecticides se wonye mfankogu mfudie no so se be ya enyamwa bi baso a etumi akumre na nyini prom. Adom TV Kasee etwaso akuafo be bro ohamienu ene aduonum ya wonom ewo Dormaa Central mensini ni mu ena wonsa ka fertilizers ene enura wodi begu wonfuo so se de be ya wonom kuayo adwuma no ebe konkan akuafo honom no eta adua mfudie bi te se brode banche mankani ene atosode dresa kwatara eye Dormaa Central mensini krache woni amane boni atwetwe nkomo a wo kire de hye mensini ni nkran ti a wodi saa niamai edom akuafo. Planting for export and rural development. Dormaa afibia ye cashew. Na fe no so de amakuya for said de be ya bebetumi akwakodua na se esodache a ba sisa na ba no atono ediska no e de atobe botom. Ni sa nema wonum bi na president wa for local government so through common fund administrator abeboa ama yeso de aso akuafo asene kakra. Saviour Bazina eye crops officer ewo Dormaa Central mensini ni mu wono so etu akuafo nyina afo se won fa kwan paso enye kua ne mum se dia na wo ho pre won se obetwa won fudie akoto ne ntamtia na wodi enubone eguguso no won twe won ho emfiri ho. Ti normal no feta ye de makoko no ewo tama ebedi ansa na ya adwuma because ni se dua de o ma na se 5 months 6 months time kra be ya adwuma but into so de udua acha 3 months na wati awie into this affect na odi poison bi a ye koko de koma na ada say obese ayino tama ebe sonkra ma wa atini nyina ansana astate ya adwuma ena indro no so akuafo na ya no mota afre na poison a ye insecticides no ugu fe ugu ma na poison na ye wo mra be di ansana power na ida afri so nti bi wo ha boso ba akon bi wo ha boso mienu ansana power na afri so nti se odi koko de na ebia ebedi boso ba akon ansana power na afri so ai de koma intosa ebia na ontoso no so ebre nti wo ma na yina endu bi so ba akon na wakote se na ocho ba akon na wakote na che se hunu se watene na ocho ba akon no aka na ocho miensa ansana power na afri so na che se sa intoso no obi abedi sa intoso ni bia e de ha bebre nipa no